Turističku ponudu opštine Knić čini ponuda seoskog turizma, sportsko-rekreativnog, izletničkog, lova i ribolova. Svakako najznačajniji i najpoznatiji vid turizma jeste seoski turizam koji se u Gružanskom kraju razvija od 70. godina prošlog veka. U turističku ponudu je uključeno 6 sela sa oko 14 kategorisanih domaćinstava i gostima je na raspolaganju oko 100 kreveta. Ono po čemu smo nadaleko poznati to je gružanska gostoljubivost i dobra domaća hrana. Najčešći gosti u seoskom turizmu jesu sportisti i osnovna karakteristika seoskog turizma jeste povezanost sa svim ostalim vidovima turizma. Najčešće, kao što rekoh, u seoskom turizmu odsedaju veslači i kajakaši, a takođe dolaze porodice sa malom decom, lovci, ribolovci i izletnici. Što se tiče saradnje sa sportskim klubovima, najznačajnija saradnja sa Veslačkim savezom Srbije, klubovima i Kajakaškim savezom i oni ujedno ostvaruju najveći broj noćenja u selu Žunje koje je na samoj obali Gružanskog jezera. Inače, osnovna namena Gružanskog jezera jeste vodosnabdevanje Kragujevca, tako da su aktivnosti na samom jezeru i oko njega veoma ograničene i u dozvoljene aktivnosti spada veslanje i kajak. Što se tiče lova i ribolova, najbolju saradnju imamo sa lovačkim udruženjem Vladan Milošević, koje ujedno organizuje kompletan lov, a turistička organizacija organizuje smeštaj i to u seoskom turizmu i to je ta povezanost seoskog turizma i lovnog turizma. Što se izletničkog turizma tiče, veoma je značajno da pomenemo manastir Kamenac iz 15. veka, zadužbinu despota Stefana Lazarević i crkvu u Borču iz 14. veka, tako da turisti najčešće obilaze ta dva spomenika kulture. Ovo je inače 2013. godina kulturnog turizma, tako da očekujemo veliki broj poseta u ovoj godini. Ovako mi Gružani, kako radimo mi Gružani. Pitaju mene otkud ja ovde, a mene više čudi pitanje nego njih moj dolazak. Kako da ne budem ja tu gde se događa ovako nešto lepo, a došlo iz prirode. Najveći deo ovog sajma je došao iz prirode, iz raznih krajeva. Pa iz moje Gruže i Babine reke. A tu gde su Babina reka, gde je Gruža, gde je Topola, Milanovac, tu sam i ja. Tu je moje sve. Ima lepog vina u Topoli i oko Topole. I ja koji sam opevao šljive, kukuruze, livade i polja, ostao sam malo dužan vinu. A jedino što pijem to je vino domaće. I sad ću ja ovde da kažem jednu baladu o plavim bregovima, jer sam ja odrastao u vinogradima na plavim bregovima kojih sada više nema. Sve je to požutelo, pocrnilo, nema više one plave boje od plavog kamena. To bih ja rekao ovde sad. Čokoti, breskve i trešnje u kolu. Pamtim, kite prljušu, crvenu i tvrdu. Skoro svaka kuća što puši u dolu ima svoj vinograd na Sunčevom brdu. Meša se plavet nebeskih livada s plavom lozom i mojim još plavljim snovima. Bio sam mlad u carstvu vinograda, gde se zore i sutoni maze s brestovima. Ko nema svoju šljivu i vinjagu, taj s tuđom buklijom, ko s tuđom odivom, dočekuje goste na svom kućnom pragu i preliva slavski kolač i koljivo. Mladosti moja sva u cvetu zove, sva u travi i rosi po kojoj gazimo. Izjutra se penjemo na plave bregove, a posle celog dana silazimo. Pevamo proleću sa injem u bradi, šumadio moja, moj voćnjače stari. Gde su sada oni tvoji rukosadi, tvoji kalemari i vinogradari? Otac i majka su želi i kosili i gajili vinograd, ispucali šaka. A mi smo svakoga dana donosili kotarice pune grožđa i bresaka. Sanjam plave bregove, a lice mi bledi, što umiru čokoti
i kopne nebesa i što moji roditelji umorni i sedi jedu gorko grožđe iz najlonskih kesa.